Buri kintu uko cyaba kimeze kose cyitwa cyiza cyangwa kikitwa kibi. Ibi biterwa n'uko kigaragara. Ibi kandi bituganisha ku mitako, imyambaro myiza, kwambara imikufe n'ibindi. Ku isi twumva ko isi yaba nziza hubatsemo amahataje, amazu y'akataraboneka, amasitati y'abayobozi n'ibindi. Ariko hari umutako kamere. Uyu mutako ni amashyamba. Nta kintu cyiza kigaragara neza nk'amashyamba. Aba ari ahantu hatuje, hasa neza, hari amahumbezi, inyamaswa, umwuka mwiza ndetse n'ibindi byinshi. Uyu munsi ndakubwira ku ishyamba ritangaje rinini ku isi, ricumbikiye ibihumbi n'ibihumbi by'inyamaswa, bihingwa n'ibindi byinshi bitangaje. Ishyamba ryitwa Amazon Rainforest. Bakwakiriye kuri IG Rwanda TV inkuru n'umuco. Jye mugiye kubana nishimwe Gile. Ishyamba rya Amazon ryo shyamba rinini kurusha andi yose ku isi, kandi rifite akamaro kanini cyane mu buzima bw'isi yose. Bamwe bakunda kuryita ibihaha by'isi, lungs of the world. Iri shyamba riherereye ku mugabane wa South America, rikaba rikora ku bihugu 9 byose, harimo Brazil. Iki gihugu nicyo kirimo igice kinini cya Amazon Rainforest. Igipimo kigaragaza ko ari 60%. Ishyamba rya Amazon izakaba ari kilometero kare miliyoni 3. Ikindi gihugu ni Peru. Iki gihugu ku ishyamba rya Amazon gifiteho 13%. Izi ni kilometero kare ibihumbi 720. Colombia ifite 10%. Kuri Amazon izi ni kilometero kare ibihumbi 550. Ukajya Venezuela ifiteho 6%. Izi ni kilometero kare ibihumbi 330. Ukajya no muri Ecuador 2%. Kilometero kare ibihumbi 120. Ukajya muri Bolivia ifiteho 6%. Izi ni kilometero kare ibihumbi 330. Inganya neza na Venezuela. Ukajya muri Guyana ifiteho 3%. Izi ni kilometero kare ibihumbi 160. Ukajya muri Suriname ifiteho 2%. Izi ni kilometero kare ibihumbi 150. Igihugu cya nyuma French Guiana ifiteho 1% bya Amazon Rainforest. Izi ni kilometero kare ibihumbi 80. Muri make ko Amazon ingana ni kilometero kare miliyoni 5 n'ibihumbi 500. Birumvikana arindi shyamba rinini nk'iri. Iri ni ishyamba rikunda kugwamo imvura, Tropical Rainforest. Niyo mpamvu baryita Amazon Rainforest. Igwamo imvura kenshi gahoraho kandi rikagira n'ubushyuhe buhoraho. Iri shyamba ricumbikiye ibinyabuzima byinshi kurusha ahandi hose ku isi. Ribamo ibimera ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'ibinyabuzima bitaramenyekana neza. Witegereze neza iyi video nawe usobanukirwe. Nibyo wabyumvise neza. Muri iri shyamba harimo inyamaswa nyinshi, zimwe zitaranamenyekana. Tuvuge zimwe muri zo zitangaje. Duhereye kuri insect animal. Turi udusimba duto, harimo amavubi, inzuki, inozi n'utundi twinshi. Hari utwo bita leaf cattle ant, udusimba dutwara amababi. Tu usanga dupima ingano ya milimita 2 kuri 12 z'uburebure. Ibiro byatwo ntabwo wabipima kuko nta gasimba kaguhagararaho ntunamenye ko kaguhagazeho. Utu dusimba tunzwe no kwirira amababi kandi usanga tugira uruhare mu kumera kw'ibimera bimwe na bimwe. Usanga tubibangurira. Aka gasimba gashobora guhagarara ku rurabo wakita nk'ururabo rw'ikigabo, kava kuri urwo rurabo kakimbwa kakajya ku rundi wakita urw'ikigore. Iyo aka gasimba kimutse kava ku kimera kimwe, mu maguru hagenderaho utuvungu kakuye muri rwa rurabo, kakandagira ku rundi rurabo kagasigaho twa tuvungu. Ibi bifasha ibihingwa gukura neza. Abize biology bari kubyumva neza cyane. Utu dusimba duto kandi dufite imbaraga, ukurikije uko tungana dushobora gutwara ibintu byikubye inshuro 20 ku burebure byatwo. Tuba mu matsinda manini, utugore muri two usanga ari two tuyoboye, ko nitwo dutuma utundi twororoka. Utu dusimba bakunda kutwita abahinzi b'ishyamba, ko tugira uruhare runini ikura ry'ibihingwa.
Tuvuye ku tunyamaswa duto, tuvuge ku nzoka, Green Anaconda. Iyi ni inyamaswa iteye ubwoba mu ishyamba rya Amazon Rainforest. Iyi nzoka ifite uburebure bwa metero 5, iri gukurishwa no kurenza metero 9. Imibiro 250 by'uburemere. Iyi ni indyanyama. Akenshi ijya mu mazi ikirira amafi cyangwa igatungura inyoni igahita yitamira bunguri, ndetse ishobora kuniga inyamaswa nini cyane ikayizingiraho ikayiniga paka ipfuye. Iyi nyamaswa ifite urwasaya ruhambaye, rurakweduka ku rwego rwo hejuru. Ishobora kwasama ikamira n'inyamaswa nini cyane, akenshi ikunda kuba mu mazi. Iyi ni imwe mu nzoka nini cyane ku isi. Nanone muri iri shyamba dusangamo igikeri kibi cyane, Poison Dart Frog. Bima santimetero kuva kuri 2 kugera kuri 5, ikunda kwirira udukoko duto n'iminyorogoto n'utundi. Iki gikeri gifite uburozi bukomeye cyane, ubumara bwacyo kiramutse kibuteye umuntu yapfa nta kabuza. Iki gikeri gikunda kwibera mu biti cyangwa ku butaka. Iki gikeri gifite amabara meza cyane, kibonye ntiwakeka ko gifite uburozi, ariko nanone amabara yacyo ateye ubwoba, warning color. Kibonye wakikanga nta kabuza. Nanone muri iri shyamba habamo inyoni z'amoko z'amabara meza n'amajwi meza. Iba ifite uburebure bwa santimetero 100. Usanga ipima iyi nyoni irya imbuto n'ibyatsi, ariko ntabwo irya ibyatsi byose, ikunda kurya ibyatsi by'imboga. Akenshi iyi nyoni ibihambaye cyane, ifite urwasaya rukomeye cyane. Imbuto tumenesha imashini zo mu nganda, iyi nyoni imena urubuto mu masegonda make maze ikarumira. Iyi nyoni iba mu matsinda. Izi nyoni zitwa macaw zigira amabara meza kandi n'amajwi meza. Hari indi nyamaswa iteye ubwoba, predators. Ni imigi iteye ubwoba. Iyi yihiga kurusha izindi zose, bayita jaguar. Iyi nta yindi yirusha guhiga mu ishyamba rya Amazon Rainforest. Irahaye imibiro 70, yaba yarakuze neza igapima n'ibiri 100. Ifite uburebure bwa metero 1, hari n'igihe irenzaho santimetero nkeya. Iyi nk'uko nabivuze irahiga, bivuze ko ari indyanyama. Irya impongo, inguge, amafi ndetse n'ingona. Ariko ingona no, iyi jaguar ushobora kwibaza ngo irya amafi gute? Iyi ni inyamaswa izi koga neza cyane, ijya mu mazi ikirira amafi. Ifite urwasaya rukomeye cyane kurusha izindi njangwe nk'intare, tiger n'izindi. Iyi ishobora kumena igufwa ikoresheje amenyo. Iyi jaguar iba yonyine, solitary. Umwihariko wayo ni umuhigi w'ikirenga muri Amazon Rainforest. Tujye mu mazi, iyo bita Black Caiman. Iyi ni ingona ihambaye, ifite uburebure bwa metero 5, imibiro 300 cyangwa 500. Yakuze. Iyi nayo ni indyanyama, irya amafi ndetse n'inyamaswa nini. Ishobora gukurura ihene y'ishyamba iri nko kunywa amazi maze ikayijyana. Ifite urwasaya rukomeye cyane, beat force yayo irahambaye. Iba mu mazi. Umwihariko wayo iri mu nyamaswa ziteye ubwoba cyane muri Amazon. Iri mu za mbere, no kuyibona iri mu mazi wahamuka. Ukiri mu mazi hari amafi yitwa piranha. Aya mafi ateye ubwoba, afite utwinyo twinshi dusongosoye dutyaye. Aya mafi ni indyanyama, aba mu matsinda y'udufi twinshi. Aya mafi ashobora guteranira shark mu minota mike, akaba hasigaye amagufwa yayo gusa. Turarya kandi turya twihuse. Iyi fi ingano yayo ni santimetero 20 kugera kuri 35. Irakanganye cyane. Utarava mu mazi hariyo bita Amazon River Dolphin. Iyi ifite ibara risa n'iroze, imibiro hagati y'150 cyangwa 200. Ifite uburebure bwa metero 2, yirira amafi mato. Muri Amazon kandi haba iyo bita tapir. Iyi nyamaswa iravanze, ni ingurube ikaba n'inzovu nto. Ipima ibiro 300.
yirira imbuto n'amababi y'ibihuru, iba ku butaka ahegereye amazi. Twigarukire mu tunyamaswa duto. Aka kanyamaswa ngiye kubwira gatungura benshi uko kimereye. Basilisk lizard. Uyu ni umuserebanya ushobora kwiruka hejuru y'amazi igihe gito utarohama. Niyo mpamvu wita Jesus Christ lizard. Iri zina ryavuye he? Abasomye Bibiliya muzi igice kivuga ko Yesu yagendeye hejuru y'amazi. Bityo rero abanyarwenya uyu muserebanya bawita Jesus Christ lizard. Ufite uburebure bungana na santimetero 90 harimo n'umurizo. Uburemere ni amagarama 500. Uyu muserebanya ufite utuguru tureture, ufite udufasha udusate flaps mu mano ufasha kudakandagira ngo uruhame. Wiruka vuba cyane, ushobora gukubita amazi inshuro nyinshi ku isegonda. Uyu muserebanya usanzwe uzi koga, ushobora kugenda metero 5 hejuru y'amazi maze ukabona koga. Uyu muserebanya unzwe no kwirira udusimba duto, imbuto n'ibimera biryohereye. Aka gaserebanya kagira ubwoba bwinshi, gakunda kuba hafi y'amazi mu biti. Iyo kikanze gahita kiruka kajya mu mazi. Ni akanyabwoba ariko kazi kwirwanaho. Umwihariko wako ni imwe mu nyamaswa zishobora kugenda ku mazi hejuru. Dore inzoka iguruka, Regent Flying Snake. Iyi nzoka nayo irihariye, ntabwo iba nini cyane cyangwa ngo ibyibuhe cyane. Ibinanutse igirenza metero 1 na santimetero 5. Iyi ni indyanyama, yirira inyamaswa ntoya nk'udukwavu, imbeba n'inyoni. Umwihariko ntigira amababa. Iyi nzoka yifata ikigira nk'ikarita, flatten body, igahuhwa n'umuyaga ariko ibanza gusimbuka. Ibi ushobora kubyumva ukagira ngo iguruka ahantu hato. Oya, inzoka iguruka metero 20 ikava ku giti kimwe ikagwa ku kindi. Iyi nayo iri mu nyamaswa zitangaje muri Amazon Rainforest. Subire mu mazi nanone. Ni inyamaswa itangaje, electric ear. Iyi ni ifi itanga amashanyarazi, ikura volt 600. Iyi ndyanyama itunzwe no kurya amafi mato kuri yo. Ifite metero 2 iyo yakuze, kandi ntabwo ijya ibyibuha cyane. Tugaruke ku byo bita sloth. Iyi nyamaswa nayo iratangaje. Baramutse bateguye amarushanwa y'izi nyamaswa zitwa sloth ziri gusiganwa n'utunyamasyo, akanyamasyo katsinda, kandi niko tuzi inyamaswa igenda gake. Iyi sloth ishobora kumara igihe kinini imanitse ku giti icuramye, ntabwo ijya yimuka cyane, kandi iyo iri mu biti izi kwiyoberanya. Niba wakurikiye ikiganiro neza, nakubwiye igikeri gihambaye, uburozi, poison dart frog. Ariko hano hari ikindi kikirenzeho, nacyo ni igikeri cyitwa golden poison frog. Gifite santimetero 5 ku ngano yacyo. Iki cyakica abantu benshi ukurikije uburozi gifite. Kiba gisa umuhondo cyane like golden. Umwihariko wacyo ni gato cyane ariko gafite uburozi bukomeye. Tugaruke ku miserebanya. Dore undi muserebanya utangaje. Yashoboka ko mu bihuru by'iwanyu ubamo, kenshi mu wita uruvu. Mu rurimi rw'amahanga bawita chameleon lizard. Uyu uriyoberanya ku rwego rwo hejuru, uhinduranya amabara, aho ugeze usa nkaho. Biragoye ko wakatakwa na buri umwe. Uyu muserebanya ushobora kureba ahantu habiri icyarimwe. Ufite akarimi karekare, urakohereza kagafata agasimba ari kure, kuni kuhiga. Hari akandi ka insect animal gato, kameze nk'ikibabi, gasa icyatsi, kandi wagira ngo ni ikibabi. Kazi kwiyoberanya, hirira ibyatsi. Izi nyamaswa tumaze kuvuga nizo zisa nkaho zihambaye, zinatangaje. Ariko bamwe muri mwe muri kwibaza muti, kinanare twumvisemo cyangwa inzovu n'izindi.
Dore uko bimeze. Ishyamba rya Amazon nta ntare zibayo. Impamvu nta ntare zibayo ni uko intare zikunda kuba ahantu hafunguye kugira ngo ziruke zihiga. Amazon ni ishyamba ryijimye, rifunze cyane. Intare zonyine itabayo. Muri Amazon nta nzovu zibayo. Kuko inzovu ni nini, ikenera kugendera ahantu hisanzuye. Ariko muri Amazon bitewe n'ibiti bihari yabona uko yisanzura. N'izindi nka giraffe ndetse na tiger. Izi ni inyamaswa zikunda kwibera ahantu hafunguye. Hari iyo bita polar bear. Aya ni amadubu y'umweru. Aba mu bukonje, ahantu hahora neige. Ibi rero bihabanye n'ishyamba rya Amazon ryo rihora rishyushye cyane. Indi yitwa kangaroo. Akenshi zisangwa muri Australia. Iyi ni inyamaswa yihariye ku mugabane wa Australia, ntiboneka ahandi. Indi ni penguin. Ikunda kwibera ahantu hari amazi akonje cyane cyane muri Atlantika. Ibi bihabanye na Amazon, yo ifite ubushyuhe bwinshi. Indi yitwa grey wolf. Ni ikirura. Ziboneka cyane muri North America no muri Europe. Zikunda kwibera ahantu hafunguye mu mashyamba atari manini cyane. Kandi Amazon irijimye, irafunganye kandi ni nini. Inyamaswa itabayo ni zebra. Iyi nayo ikunda ahantu hari ikibuga hafunguye, ubona ibyatsi byinshi. Ariko Amazon ahakabaye ubwatsi bwiza, hibereye ibiti n'ibihuru binini. Izi nyamaswa zose tuvuze zibera muri Afurika. Impamvu zitaba muri Amazon: ikirere cya Amazon kirashyuha cyane kandi kigira imvura nyinshi. Ni ishyamba rifunganye cyane, nta mbuga rifite ihagije, kandi ntabwo rifite ibiribwa by'izi nyamaswa. Mu magambo magufi, inyamaswa ibaho aho ibona ibyirya, aho ituye neza, n'aho ishobora kubaho neza. Turetse inyamaswa, iri shyamba ribamo n'abantu. Aba si abimukira, ni ubwoko bw'abantu batazi iterambere, b'abahigi, biberaho nk'abana b'ishyamba. Nta mwuka mubi bahumeka wo mu nganda, nta myotsi y'amamodoka, nta guhangayika ngo amashanyarazi yashize, nta biciro by'ibiribwa bibazamukaho, nta internet. Muri make bo bacunganwa n'inyamaswa ngo zitabagirira nabi. Ka turebe uko babayeho. Ubwoko bwa mbere ni abitwa Yanomami. Baba mu gice cya Brazil na Venezuela muri Amazon nyine. Aba baba mu nzu nini cyane yubatse nka stade yitwa Shabono. Iyi nzu iba imeze nk'uruziga, abantu benshi bakabamo hamwe. Aba barya inyama, imbuto n'amafi. Iyo bahiga bakoresha umuheto n'imyambi, cyangwa bagakoresha uburozi buva mu bimera, bagatera imitego. Kandi bafite n'imyizerere yabo, basenga ababo bapfuye kandi bubaha abavuzi babo, abo bita abashamans. Babaho mu matsinda manini kandi bafatanya ibintu byose. Ubwoko bwa kabiri ni abitwa Kayapo. Baba muri Brazil, muri cya gice nyine cya Amazon. Bakunda kwambara amasaro, bakisiga amarangi ku mubiri, body painting. Bakunda kwirira imyumbati ndetse bakarya n'amafi. Aba baba bafite umuyobozi, chief. Aba bazwi cyane mu kurinda ubutaka bwabo, barwanya cyane abatema ibiti. Ubwoko bwa gatatu ni abitwa Awa. Nabo baherereye muri Brazil, muri cya gice nyine cya Amazon rainforest. Aba barangwa no kwimuka cyane, nomadic. Ibagira imidugudu yabo. Iyo ahantu bahaze barimuka bakigendera, bahiga inyamaswa, bakegeranya imbuto, akaba ari byo bibatunga. Aba bantu kandi bazi neza ishyamba rya Amazon rainforest kurusha ubundi bwoko buhatuye, kuko bo ntibakagendo. Ubwoko bwa kane ni abitwa Tikuna. Bo baba no mu gice kinini Brazil, Peru na Colombia. Bo baba mu midugudu ifite amazu menshi
ndetse batangiye kwakira iterambere, amashuri n'ubucuruzi. Ntibagihiga inyamaswa nini ngo bazice, ahubwo barahinga, bakanaroba, bakarya amafi. Bafite imihango myinshi bakurikiza. Bakorera ikirori abakobwa bageze mu bukure, kandi bafite indirimbo zabo n'imbyino zabo gakondo. Ubwoko bwa gatanu ni abitwa Mates. Baba mu gice cya Peru na Brazil, muri rya shyamba nyine. Ababo bafite ubumenyi buhambaye, bazi kuvura bakoresheje ibimera, akenshi baba bavumbura imiti. Ni abahigi b'abahanga cyane, bakurikirana inyamaswa bayifashe aho yaba yagiye hose, uko haba hateye kose. Ubu bwoko butanu mubwiye bwo bwonyine buba muri Amazon. Amazon iba mu bwoko bw'abantu burenga 400, ahubwo ubu nibwo bubasha kwishyira hamwe bakaba umuryango. N'abandi ni abahigi birwa bazenguruka gusa. Dore icyo ubu bwoko buhuriyeho: babaho bishingikirije ku ishyamba, barahiga, bakaroba, maze bagahurira hamwe bakegeranya ibyo baronse, maze bagasangira. Barafatanya mu buzima, community life, bubaha cyane kamere. Mu by'ukuri ubu bwoko ntabwo burata umuntu. Dore uko babaho: babyuka kare cyane bakurikije izuba, ko nta masaha bakoresha, bagacana umuriro wo guteka, bagategura ibyo kurya, imbuto, imyumbati, maze bakaganira ku kazi k'uwo munsi. Abagabo begura ibikoresho bakajya guhiga ndetse no kuroba, naho abagore bakajya guhinga no kwegeranya imbuto. Abana b'abahungu bamenye kugenda bakurikira abagabo bakajya kwiga, maze abana b'abakobwa bagakurikira abagore nabo bakajya kwiga. Nimugoroba bagaruka mu rugo bagateka ibyo babonye, bagasangira nk'umuryango. Nijoro bicara hamwe bazengurutse umuriro, baganira inkuru, bakaririmba, bagakora imihango y'umuco, bagasenga bitewe n'imyizerere yabo, maze bakaryama kare ko nta mashanyarazi bafite. Nuko bamwe muri bo aba ari abahinzi, bagacunga umuryango hatagira inyamaswa y'inkazi ibatera. Bamwe muri bo bagomba kuba ari abarinzi, bo barara bahagaze bacunga umuryango hatagira inyamaswa y'inkazi ibatera. Muri Amazon Rainforest haba umugezi Amazon River, umwe mu migezi minini cyane ku isi, haba ku burebure no ku bwinshi bw'amazi utwara. Uburebure bw'uyu mugezi bungana n'ibirometero 7,000. Uramutse uwupimye kuri metero isanzwe zaba ari metero miliyoni 7. Hari impaka ku burebure nyabwo, kuko bamwe bavuga ko ari wo muremure kurusha Nile River, ariko si bose babyemeranya. Uyu mugezi iyo ugenda uturuka mu misozi ya Andes Mountain muri Peru, ugakomeza Colombia, Brazil, hanyuma ukamena amazi mu nyanja ya Atlantic Ocean. Niwo mugezi utwara amazi menshi ku isi kurusha indi yose. Utwara hafi ya 20 by'amazi yose yinjira mu nyanja y'isi. Uyu mugezi nyine uzengurutswe n'ishyamba rinini rya Amazon Rainforest. Uyu mugezi ntabwo ugororotse, ugenda ukora amakorosi. Ino Amazon River icumbikiye ibinyabuzima byinshi: amafi nka pirana, inzoka nini, anaconda, ingona na za dolphin, nyine zimwe twavuze hejuru, ndetse n'izindi nyinshi. None Amazon River ifite imigezi miti yinjiramo irenga 1000. Ubugari bwayo ushobora kugera kuri kilometero zirenga 40 mu gihe cy'imvura. Hari undi mugezi uteye ubwoba wibereye muri Amazon, bamwe bawita Boiling River. Uyu mugezi uratogota, ufite amazi ashyushye cyane. Izina ry'uyu mugezi ni Shanai Timpishka. Uherereye muri Peru mu gice cya Amazon Rainforest. Uku ni ukuri. Amazi y'uyu mugezi ashobora kugera kuri dogere 100. Ibi bivuze ko ashobora gutwika umuntu cyangwa inyamaswa. Iyo uguyemo witupfa kubera ubushyuhe bwinshi. Igitangaje,
imigezi ishyuha gutya iba hafi y'ibirunga volcanoes, kandi muri Amazon kuri uyu mugezi nta kirunga kihegereye. Ibi biratangaje. Abantu benshi ndetse n'abahanga mu bya geology bakomeza bakora ubushakashatsi kuri uyu mugezi. Umushakashatsi nka Andre Luzo yakoze ubushakashatsi kuri uyu mugezi, dore result yabonye. Amazi y'imvura yinjira mu butaka cyane hasi, ubushyuhe bwo mu nda y'isi bwashyushya, hanyuma akagaruka hejuru ashyushye cyane. Ibi byitwa geothermal. Abantu twavuze bagituye muri Amazon rainforest ntabwo ariko babibona. Bemera ko uyu mugezi ufite imbaraga zidasanzwe, bawufata nk'ahantu hatagatifu mu muco wabo. Ntibajya bahegera cyane, barahubaha. Ikintu gitangaje cyane, uyu mugezi ufite uburebure bwa kilometero zirenga 6. Ntabwo ushyushye hose, ariko hari ibice bishyushye cyane kurusha ibindi. Isi yose yahoze igice kinini ari amashyamba n'amazi. Iminsi yagiye yicuma, twakuye amashyamba tuzamura etaje. Umuhanda ugenderaho kera hahoze hari ibiti. Iyo nzu uryamamo aho iri hahoze ibiti. Tudatemye ibiti twakubaka iminara, amasitasiyo ya essence, twabona aho dushinga amapoto y'amashanyarazi, amakamyo atwara imizigo yabona hanyura, ariko n'ubundi ntibikuraho ko tukibuka bitari ingirakamaro. Mu mihanda dutera ibiti, mu ngo zacu tuhatera ibiti. Mu bihugu bimwe na bimwe nka za New York bakora ibiti bya plastike bakabitereka mu mihanda. Cyeka iki ku isi amashyamba ashizeho, warwara ibyorezo by'umuhumekere natwe tutazi umubare wabyo. Leta cyane cyane mu Rwanda badushishikariza kubungabunga ibidukikije, n'imigiti kimwe bibuze ugatera 5. Gutera ibiti si itegeko, ahubwo ni ukwigirira neza wowe n'abana bawe, ndetse no gutuma abazawukomokaho bazagira ubuzima bwiza. Ko intambara ziba, niko ibidukikije byangirika, inzara, amapfa, ubukene biriyongera. Bungabunga ibigukikije uraba wigiriye neza. Ninde muntu wakijugunya mu muriro ngashye? Nawe. None rero kwirirwa tema ibiti si byiza. Kwirinda biruta kwivuza. Mwabanye mu kiganiro Nishimwe Gire. Nagushimiye ko wakurikiye IG Rwanda TV. Uru n'umuco. Ibayirwa gukora subscribe. Tanga comment, vuga icyo ushaka twakubwira kuri Amazon rainforest. Nagushimiye.